Kenny king malagong balen, tamong Kenny kumibay, king manyaman na biye, Kenny kumukikit, saksi king lugod dangal, tapang nagkapyas nun, pag maragul king matena ka na tayong kapampangan. Yening maragul na ako, akakikula ding niyayaliwang tao. Pag mula landeing malagong probinsya tabo, abe-abe palang nagkatan, the whole world in our own kababayan. Welcome to Pampanga, Malaus Kopu. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the places you go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world-class Philippines, Pampanga, Philippines. The season to leave, you won't wanna leave, 'cause you're in Pampanga. Everybody say yeah, 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 yeah. Suminalaking parangles, isang banat matong bale, ipagitawing enganaga ng pagpanaguting din. Manibaking tradisyon ng garating bayong panahon, paborenyong maniglo. Inasalang melody sang mako. To anyone who stood for the best culinaria, the best chefs, kusinera, and delicious carinderia. All the recipes of Kapampangan families, you will surely lose your sanity. Come on everybody, say Maganda Pampanga. Yeah, Pampanga, yeah. Feel ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world's best fabulous scenes, Pampanga, Philippines. Tagalukan ni Kamatorang Araya, Susmon, Magalang, Florida, Blanca, Lubao, Mexico. Tapos sa Simon, sa Taan, sa Salitan, sa Luis, sa Tutumas. Apaling Hinaling, Ganda, Papacolor. Angeles, City, Mabalacan, City, Masandul, Macabebe, City of Fernando, we got to be proud. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous scenes, Pampanga, Philippines. La 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 la, no tapa, la 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 la, no tapa. Everybody loves Pampanga. Yeah, yeah, yeah. La 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 la, no tapa, la 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 la, no tapa. Everybody loves Pampanga. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous scenes, Pampanga, Philippines. Pampanga, manyaman, Pampanga, manyaman, Pampanga, manyaman, Pampanga. Probably the best product I purchased this 2024. Every day ko siya ginagamit, ilan na din naubos ko. Maya Paldo, Kabalen, Maya Paldo, Indong Kapampangan. Welcome po kay katamong edition naning CLTV 36 news stream. Opo, Kabalen, ako po yung kaya kayong talasuyu, Justin Dizon. Kabalen, i-greet na kayo pa muna. Masaya ang pong makabaldugang aldo na po ning Kapampangan Kekongan. Kumusta kayo po? Holiday po ngini, king mabilog lalabuad Kapampangan, king kaya katamong probinsyang Pakamalan, alapong lub, ne? Uling pagmasosyan tayo po ining 453rd founding anniversary ning kaya katamong probinsya. Kumusta kayo po? May pagkwento tamo, balo tamo, bistaman na holiday, ne? Sigurado rin, pong aliwang at yung si Babaleng ngini. Ha? Bago brala king obra po bale naman ni Karelang Harapan, no? Talaga pong makanyan.
na talagang obra. Ita po nga yung venue ng din. Kabalayan, ini po yung music video. Pepalageta mo, kanya pong Artis Santa Rita. Opo, kaya panimuna na po ng karelang pamuntok maestro. Andy Alvis. Opo, Sir Andy Alvis. At ita pong Pampanga, palagay tayo po, kaya ni King CLTV mo naman ito, maralas. May atong yan po ka rin pagmaragulta mo at talagang po, tangalben kaya ako, personally, kabalen, mangilabot ko talagang anak ko pong kasayan, po tangakakit mo. Tunepin naman talagang dakal dapat pagmaragul. Ing metong nga Kapampangan, at talaga pong dakal tamo, nangaos kanina, dakal tamo pwedeng pagyabang, hanapin. O speaking of pagyabang, banggitan ko na. Kaya naman, atin niya pong lecture, Sir Mike Pangilinan, ing pamuntok na po ning Sidwan, ing amanong si Swan, o ing Kapampangan Language Center, king Angeles City. Opo, ken daratang Sabado, ing pamagat na po niti, at mayabang la, ing Kapampangan. Ota palagi kasi last Saturday po, may kapag-attend ta naman kitang kayang lecture naman makaparikil king kabuldugan na ning atin ko pong singsing. At talagang sinadya kaya pong ining video nga ini na paltong ngeni. Uling ngenipid po ing kaya katamong Aldo ning Kapampangan. Pero bayo isabla, silipan tamo pa mo po ing sitwasyon ning traffic kareng mialiwang dake ng North Luzon Expressway. Ito sa mga biyahero din na nagdaraan ng North Luzon Expressway, sa mga makikiraan sa atin, banggitin lang natin itong ilang mga kalsada, sitwasyon ng mga pangunahing kalsada o pangunahing portion ng NLEX. Napon, may muklat niya po kabalayan, ining third Candaba Viaduct na King North Luzon Expressway. At saan po na baka sa opini, bang Lakwas Sales, ini pong traffic situation king superhighway, lalo na pong yan mamanulila. Kaya katamong kabalen para king holiday season. So ini po yung mapilang portion, Balintawak Toll Plaza, kin tapang paya kababo, bandang Kaili, Balintawak Toll Plaza. Ala namang makaing pila, kani pong Toll Plaza, at hindi naka-build up, kanatang mapilang gates, but basta lese naman po yung sitwasyon. Makanyan mo naman kining kilometer 14 Banda Valenzuela at King Mindanao Toll Plaza at in pila kitang cash lane. Pero andar na rin sa akin. Smooth pa mo rin. Slow moving na rin vehicles. Kining may kawayan na interchange. Kining pong lalam dakal na rin sa akin. King oras IT. Bagos ala naman pong at hindi ta ka pa magbagal. Pero light to moderate niya mo po yung sitwasyon ken. At ini pong kenen Bukawi Toll Plaza at arini kakitala po detang approaching vehicles going to North Lapuren at malwalas siya naman po yung dalan at keni pong San Fernando Interchange malwalas mo naman dito pong pekalalabyan kabalen nung pansinan niya po. Apit po yan in real-time traffic situation update keng oras ay ni 10:29 ning Abak, December 11. Yan po, ibatiya, king NLEX Corporation. Medyo malulam ngayon, kabalen. Balo tamo holiday, sigurado, dakal tamo brand king balen. At pakibaluan tamo nung makapamiti ka ngayon o baka pagpahinawa ka pa. Uling nga ka nung di na ka makasable, dapat king oras kini may kapamiti na ko. Nung ating ka makasable, ang tabayanan mo nung malulam, banten mo lang, batsyod mo lang. Ready po, pakibaluan tayo naman yung weather report ng Pag-asa nung nano po yung maging sitwasyon ng kakatamang panahon. Ngayon pati nga po ay po yung update iba't king Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja.
Patuloy pa rin ang pag-iral ng tatlong iba't ibang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang northeast monsoon pa rin or hanging amihan na siyang umiihip pa rin po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at nagdadala pa rin ng bahagyang malamig na temperatura. Yung atin namang mainit na hangin galing sa silangan, also known as the easterlies, nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao at nagpapaulan din po sa may eastern sections. At ang pangatlo ay ang shear line. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin amihan at ang mainit na easterlies. At pag nagsama po itong mainit at malamig na hangin, makakaasa po ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Kitang-kita dito sa ating latest satellite animation, patuloy yung mga pag-ulan in some areas of central and southern Luzon. At base pa rin sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend. Magiging maulan pa rin po in many areas of Luzon dahil pa rin yan sa northeast monsoon. Isa na yan ng amihan at ang magdadala ng mga mahina hanggang katamtamang ulan ay dito pa rin po sa may areas ng Cagayan Valley at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region kabilang ng Kalinga, Apayao, Mountain Province at Ifugao. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga baha at pagguho ng lupa lalo na sa may areas ng Cordillera and Caraballo Mountain Ranges. Samantala dito naman po sa ilang bahagi ng Cordillera Region, Benguet, Abra, Ilocos Region at itong kaliwang bahagi po ng Central Luzon kabilang ng Zambales, Bataan, Pampanga and Tarlac ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at sinasamahan pa rin po ng pulupulong mga mahinang pag-ulan lamang epekto ng northeast monsoon. Sa ating mga kababayan dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan pa rin ang mga minsan malalakas po ng mga paulan dahil sa shear line o yung banggaan nga ng mainit at malamig na hangin, kabilang na dyan ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, hanggang dito sa may Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon, Camarines Norte, Camarines Sur at lalawigan ng Catanduanes. So make sure po na meron tayong dalang payong kung lalabas po ng bahay, possible yung more or less 100 millimeters na dami ng ulan that is moderate to heavy or hanggang intense rains at times sa may Quezon, Aurora at Camarines Norte, habang meron tayong mga moderate to heavy rains dun pa doon sa ibang nabanggit natin ng mga lugar, kahit mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang na dyan ang Mimaropa at natitirang bahagi ng Bicol Region, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ng kalangitan at sasamahan lamang yan ng mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulog, mataas ang tsansa pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, temperatura ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius at dahil sa impluwensya ng amihan, bumababa na rin yung ating mga temperatures gradually sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon at sa Baguio mula 17 to 24 degrees Celsius. Magdala rin po ng payong ating mga kababayan sa may eastern sections ng Visayas and Mindanao dahil magiging maulan pa rin epekto yan ng easterlies o yung hangin galing sa silangan, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte and Surigao del Sur, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. Mag-ingat din po sa mga banta ng baha at landslides. Ang natitirang bahagi ng Visayas plus lalawigan ng Palawan, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga, pero aasahan din po ang mga pag-ulan pagsapit na tanghali hanggang sa gabi, lalo na sa may southern portions ng Visayas, itong mga areas po ng southern Leyte hanggang dito sa may Bohol, southern Cebu at timog na bahagi pa ng Negros Island region. Kabilang rin dyan yung mga areas po na affected ng Bulkang Kanlaon. Makakaasa po tayo ng mga pag-ulan dyan. Habang dito sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang misa maaraw naman sa umaga, pero may mga areas din po pagsapit na ng tanghali hanggang sa gabi yung kakaroon ng mga kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms. Kabilang na dyan ang natitirang bahagi pa ng Caraga Region at ng Davao Region at dito rin sa may southern portions, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at southern portion ng Soc-Sargen. Temperature natin sa may Palawan, posible pa rin ang medyo mainit hanggang 32 degrees Celsius na temperatura. Sa malaking bahagi po ng Visayas mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa Mindanao mula 25 degrees, pero pinakamainit pa rin sa may Zamboanga City and Cotabato hanggang 34 degrees Celsius. Para naman sa mga maglalayag nating kababayan, wala naman tayong nakataas na gale warning dahil hindi pa ganoon kalakasan talaga yung amihan for now. But yung ating mga pag-alon dito sa malaking baybayin po ng Luzon plus the eastern seaboards of Visayas and Mindanao medyo maalon na hanggang 3.4 meters or nasa isang palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon sa malayong parte ng karagatan. Kaya't mag-ingat po, posible pa rin pagbawalan yung mga small sea vessels natin, magiging delikado yung mga pag-alon. But dito sa natitirang baybayin po ng Visayas and Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon.
At para naman sa ating 3-day weather forecast, andyan pa rin ang epekto ng iba't ibang weather systems. Northeast monsoon dito sa may northern Luzon, shearline pa rin po sa bahagi ng central and southern Luzon, habang sa natitirang bahagi ng bansa dito sa may Visayas and Mindanao, minsan easterlies po at may mga times po na umiiral pa rin yung intertropical convergence zone o yung banggaan naman ng hangin mula sa northern and southern hemispheres. Sa northern Luzon, simula po Thursday hanggang Saturday, asahan pa rin ang may kalamigang panahon at sasamahan niya ng mahina hanggang katamtamang ulan sa may Cagayan Valley at malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, pulupulong ulan lamang na may hina dito sa may Ilocos Region at kaliwang bahagi ng Central Luzon. Sa ating mga kababayan po sa may Aurora, dyan pa rin sa amin sa Quezon at ilang bahagi pa ng Camarines Norte, Laguna, Rizal, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, makakaranas po ng mga kalat-kalat pa rin na ulan at some point hanggang sa Thursday, epekto yan ng shearline o yung banggaan ng amihan at ng easterly. So make sure po na meron tayong dalang payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. At finally, dito sa may eastern sides po ng ating bansa, sa may Visayas and Mindanao, kabilang ng Eastern Visayas, Caraga and Davao Region, may kalat-kalat na ulan. Mas madalas po yung mga pag-ulan natin doon sa mga areas na yon at sa natitirang bahagi po ng Visayas and Mindanao, magiging madalas din ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon ng gabi ng Thursday hanggang Saturday. Epekto yan ng easterlies plus the intertropical convergence zone. So lagi po magantabay sa ating mga rainfall advisories and even heavy rainfall warnings sa malaking bahagi po ng ating bansa. Sunrise natin ay 6:11 in the morning at ang sunset ay 5:28 ng hapon. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. This is how we Kabalen, panagkat miya po, botang alas 6 na ning bengi, ini pong, ining kaya mga Most Outstanding Kapampangan Awards. Apin po yan, ining highlight, ining culmination, naning masusi, kingaldo, naning Kapampangan, nung no ka rin na labing metong lapong matera kang individual at duwang organisasyon, opo, deng kilalanan da. Kini po king MOCA 2024, inga Most Outstanding Kapampangan Awards. Live ya po yan, Ayal Bentaya, king CLTV 36, ne? Live ya po king katamong Facebook page at CLTV 36. Makanyan mo naman king katamong YouTube, CLTV at king syempre king Digital TV Channel 36. So, nung ikaw pa po may kapag-scan, balo ning banggitan ko kanina, nung ikaw pa po may kapag-scan at pa akakuha yung CLTV 36, kung kaya kayong TV, digital TV box, ne? Ini, tokyan niya po yung kana akong sabihan at kung na niya yung kaya kayong remote control, laway niya itang menu o kaya scan at inken. At laway niya itang auto search or manual search, select auto search,
at lungwalya po ing CLTV. Kitsune kanita kabalen, ketang auto search. Na make sure chuya po kay medyo elevated alugal, ining kaya kayong antena. Itang lang mapapampan bang kanita. Balaos po itang lulub what? Detang lulub nanong ako kaya balaos siyang alang mas masasabat ako re ining signal at nung atsu po kay bale o ni kalaking lele no so kay kilub bale dapat makabandaya man kay ngawang mga shipping niya po kay ngawang bang kanita malino yung manikuwang signal. Ini pong kaya kayong antena, kaya digital box. Apin po yan. Siyempre, nung kayo naman, mobile kayo. Siyempre, pwede ko bang manalbi kay YouTube, ang po kay Facebook. Nabi nga, ilben tayo po, ining mutyaning kapampangan kay YouTube ng CLTV. Kalino ng kalino ka ba? Ini po, sige. At ay ni kabalen at chuta na po magbalik tamo live na naman kayong telebisyon kayong oras ini ay ni banggitan kay paslag kay po ini nga making interview ko ne kang Sir Mike Pangilinan ing pamuntok na po ning SID1 aning manong SIS1 o ing Center for Kapampangan Language kayong Angeles City ing implementing body na po nitang ordinansa uling ken pong syudad Angeles ing Kapampangan declared as official language ne. At so ay ni po yung kaya maging interview ko kaya kaya kasi may lecture ya bigyang gitne na yung waring importansya o yung kabaldugan na po ning atin ko pong sing-sing kaya katamo pong Kapampangan pakiramdaman tayo po. Sir, yung lecture tamo ngayon ni bad tamo takatang main topic na pasibayo ng mararapatin ni regularly kanya. Kaya nga ni every Saturday except kaing sa December dakalya kasi holidays na so yung last lecture mingeni nung malayari kayong plug kaya ang tutuking Sabado yapin ot mayabang lareng Kapampangan. So i-present kitang reason na mayabang tamo in a historical context at dakal ko palwal aspect ng Kapampangan history na yata abalo kaning Philippine history ang pong tuturo daking eskwela. So ito, agad na kayo, tumagan ko ka rin at realize yung bakit mayabang kayo. Ali, mayabang tamo. Sir, follow-up question kitang binggit mo din, kaya kasi nandin, para mo lang glimpse nung nanong pa mo naliwaning mayabang ang poning paratot? Okay. Imparatot, nabalo ng pagmayabang. No? Kabudya, atot. Ngapin para atot, tahanan na paratot. So, ang masakit ngayon, dakal ka rin Kapampangan, paratot, no, mga mayabang. Kasi ito naman balo ng pagmayabang daw. Ngayon, yung mayabang, actually, nung isipan mo yung masalesing Kapampangan na yung mayabang, tutuyak yung sarili na. At yung confidence, kilala na yung sarili na. Balo natin yung pagmayabang. Niya pinulto yung mayabang. Pero, aliya. Yeah. Sir, ining making lecture tamo ngayon ni makaparigilya kitang ulagan, nitang sing-sing, mga nanya sisimbolo kay Kapampangan tamo. Panedendar naman din nga nakini. Ingatin ko pong sing-sing. Nanong kabaldugan na talaga kay katamon timong simple yan kasi may itong yung lecture pin at lutang oras may sasabi kaya pero makanini siguro nung nano yung sing-sing niya pining simbolo na ning kaya katamong kaladuang Kapampangan nung buriyang abalo ito mag-attend ko rin tutuking lecture pero para malagwa at yung tamang konsepto ning alaya itang that which is not there itang bagay eternal itang kaladwa na ning Kapampangan, itang bubuo magpakimot king metong taong Kapampangan. Nung bakit Kapampangan tamo. At ing sasabihan na rin mato, arakap niya mo ing ala king kapamilataning sing-sing. Kasi isipan mo, arakap may waring ala, alime ada na pero king kapamilataning sing-sing ing ala at iyo. So, ing sing-sing, yung peka makabaldugan diling kata kaya katamong Kapampangan, uli ang sisimbulukin kaya katamong Kapampangan. Itang awsan tamong eternal, itang maglambayan, itang ala, yang makapalaman king sing-sing, yang makapalog king sing-sing. Akit memo ito, king kapamilatan ng sing-sing. Ngeni, ing katang ating ko pong sing-sing, metong yung revolutionary song. May sulat ya in the form of basultu. Nano la rin basultu? Ikatamo kasi tano si Kasa rin basultu ngeni. Palatamo children song lamo. Ali, they're coded messages disguised as songs. Disguised as nursery rhymes. Yung panunukbo ginamit do rin. Pero bangala na akong makaing dakal sa sabyan, kintutok yung lecture, tumago na kayo mo po.
Yan kabalen, dimdam tayo po yung makuha na pasyag ng Sir Mike Pangilinan, yung pamuntok na po ning si Duan, yung manong si Swan, o yung Kapampangan Language Center kay Angeles City. At Kenny, dinina nakatamo pong mapilang realization, no, ang pambeluan, nung nanuya, yung tunay kabaldugad, ning metong Kapampangan, at nanay kabaldugan na naman ni tapong ating po sing-sing at makanani bakit maulagay iti kaya katamo po o yan. Kaya pundarat nga Sabado pa nagkataya itang kanilang tutuking lecture bakit ot mayabang la ring Kapampangan. Tayo explain itang pamanaliwaning mayabang King Paratut. O yan kabalen ha. Nakaltaba balong ningal doning Kapampangan. Totoo naman O totoo naman nung mayabang ka, mayabang tamo, hindi ka pagyabang dapat po At aluaya pala ito. Yung Paratut, lemonan O, para atot. Buwa kalamba ko din daramdaman yung Paratut. Apin pala ito yung peka burinas sa biyanitan Okay. Sige, king aliwa naman pong balita. Kaya king Labuad. Dati na yung bayong Reyna. Ini pong Labuad Kapampangan. O po kabalen. Di koronanya po. Ining bayong Mutyaning Kapampangan. Nala pong aliwa. Nung aliway Natalia Margaret Linsay ning Babalacat City. Ayan, congratulations. Iya po ing bayong mutya ning Kapampangan. Meni muna king Ligligan Leguan. Opo, nabengi. Merapat kay Brenzy Giao Convention Center. Yan. Natalia Margaret Linsay. Iya po ing kaya katamong mutya ning Kapampangan 2024. Kaya oras ini silipan tala pa. Ring aliwa pang atsyuk yan yung Facebook page ng CLTV 36. O yan. Mag-stream tamo. First runner-up ya po. Kabalen. Rose Hamandre ning San Fernando. Second runner-up naman, kabalen. Gwenel Tuazon ning Guagua. Kabang third runner-up ay Zarina Joy Giao ning Santo Tomas. Ayan At fourth runner-up naman po ay Glenice Turla ning Sasmuan. O rin po rin sinambut kaya mutya ning Kapampangan. Mera pa siya po yung coronation night nabengi. Ubanggitan tala rin ning sinambut ka rin ning special awards. Lawen tala tunggatunggalan tala po kabalen. Yan pa pang special awards. O ini po, special awards. Yan. Okay. So, arin po rin sinambut na special awards. Mutya ning Kapampangan 2024 Coronation Night. Ini balikan tala basang ko po. Best in Headshot Photo, Mabalacat City, Natalia Margaret Linsay. Best in Swimwear Photo, Bacolor, Trisha A.C. Guevara. Best in Gown Photo, Guagua, Gwenel Tuazon. Best in Local Costume Photo, Candaba, Princess Grupo. Miss Telegenic, Santa Ana, Dayan Maniego. Miss Photogenic, Angeles City, Jenica Cruz. Face of Studio 47, City of San Fernando, Rose Hamandre. Miss Congeniality, Porac, Ana Clarice Garcia. Most Punctual, Santo Tomas, Zarina Giao. Miss Darling of the Press, Minalin Zainab Chanela Shitu. Face of Deviant, Guagua, Guanel Tuazon. Miss Beaut Derm, Guagua, Guanel Tuazon. Miss Charity Sasmuan, Glenice Turla. Best in Swimwear, City of San Fernando, Rose Hamandre. Best in Evening Gown, City of San Fernando, Rose Hamandre. Miss Gold Care Dental, Arayat, Abigail Castillo, Magalang, Kisha Mangiliman, City of San Fernando, Rose Hamandre, Mabalacat City, Natalia Margaret Linsay. Yan po yung mga orin pong menuling special awards kaya ni King Mutya ning Kapampangan. Kaya ba't nini pong may kalub kayong top 10
Apin po ila di Angeles City, Jenica Cruz, Miss Bacolor, Krisha Guevara, Miss City of San Fernando, Rosa Mandre, Miss Guagua, Miss Babalacat, Magalang, Mexico, Porac sa Smuan, Ampong, Santo Tomas. Kibat narrow down into top 5 ne. Dili po litrato nga rin ibatla kay Studio 47. Dakala salamat Studio 47 para ka rin litrato. Hindi po top 5 lang linob. Guagua, Gwenel Tuazon, Mabalacat City, Natalia Margaret Lindsay, City of San Fernando, Rosa Mandres, Aswan, Glenis Turla, Ampoing, Miss Santo Tomas, Izarina Joy Yao. Yan po, ila rin top 5 kay Bat. Apin po rin fourth runner-up yan po, Miss Aswan. Third runner-up, Miss Santo Tomas. Second runner-up, Miss Guagua. First runner-up, Muchaning San Fernando at Muchaning Kapampangan 2024, Natalia Lidsay ning Mabalacat City. Congratulations po karing ganaganang kandidata, menyambot, ganaganang mekihabe, ganaganang ginusal mo naman organizers, bang kanita po, maging matagumpeya, ining Muchaning Kapampangan 2024. It was indeed a spectacular show. Meg-enjoy la po ring sablang menalbe ne kini pong mutya ning Kapampangan Coronation Night. At apo tambengi panagkataya ini pong amanwan ko moka naman Most Outstanding Kapampangan Awards marapat sa po yan kini king Ciudad San Fernando, Kingsborough at opo live yung Isleben king CLTV 36. Kabalan bayo ko po magpaalam, ni banggitan ko lang mo po rin tanggap galal, pota, kini po king Most Outstanding Kapampangan Awards 2024. Apin po ini in culminating activity naning selebrasyon naning 453rd Aldo naning Kapampangan. Opo, labing metong lapong individual ang po pang metong aduang organisasyon na rin at opo, magpaalam ta kay telebisyon. Dakala salamat ka rin pong Mekiabe kay katamo king Signal Channel 115, Free TV Channel 36 at ka rin kay katamong 38 cable partners. Yan, dakal pong salamat ini. Bayo ko mayari kayo king Facebook banggitan tala mo rin tanggap galal. Kota po king Most Outstanding Kapampangan Awards Islben alas 6 ni Bengi live king CLTV 36 Kaya be po ka rin awardee for institutional category for social services ing Apo Monica de Menalin Multipurpose Cooperative. Yan, ing Arti Santa Rita for institutional category for performing arts. Kaya biya naman karing bidinan galali Anton Victorio Luge Jr. king larangan na po ning medisina, Elena Tesoro king social services, Peter Alagos king mass media. Congrats ikitaya po Sir Peter kapilan pa mo. Noelina Ramos king science and technology, Nicolas Luge for Visual Arts, Abigail Danica Adriano for Performing Arts, Imam Lisette Laos Velasco for Business. Imam Lisette po yung chairman and CEO naning Laos Group of Companies. Edgardo Yambao, opo, bapangay po yung Kabalan, pag maragulke, posthumous category for government service. Opo, mayang uyabihan niya pong September 26, kapilan pa mo po at gagana kanya po yung kayang beging ambag, king balena ning minalin ng timo pong administrador, ang po pong malambat na meging vice alcalde. Kaya biyan po kaning bidinan galal, Ithea Maria Rica del Rosario para king government service, Gian Christopher Santos king sports, at Enrique Baking, yung pamuntok na po ni Dabsu para kay sektor na ning edukasyon. Yan, kabalero. Congratulations po karing ganaganang tanggap MOCA o Most Outstanding Kapampangan Awards. Tunay ako pong matenakan
At sana dakala pa po rin kapara yung Kapampangan, Bangkanita, Lakwasyang Salese, Lakwasyang Minono, yung kaya pong Pakamalang Labuad, Kapampangan. Kabalen, magpaalam na ako po, dakala salamat kay Pamanantabe, dakala salamat po kay Pamakiabe, kanako, yan po kay katamo Pamitalamitam, yan ng Aldoning Kapampangan, Luwidja po in Kapampangan, dakal pong salamat.